biamono abasani bachenesio minto kubakwani ndi biamono sana chengoraka ngachenesio minto no mukristo lenge na ndi na alinga mona Nyasaye ogosaba kwa yenere gwe kulenge kurwe ripoti ya Nyasaye egere Nyasaye nere nabwatu murubilioye abantu ba minto njengorakira ekanisa elia narora yaba ikurubilia imirubilio mwana minto na bongo nyakira ngambia mona segasiba mwakorire ne komiti ya rengo paka mwaikirira jengo bakira ngambia mono indi abantu ba minto Nyasaye yo kunyasaye obeira hange kabeta yale taikendi yonsi ibike tayari ngakiendi yonsi mbia mono mwenyekiti wokole mine kamati yao igantebe mbuya ekamati ya yonsi pigo de kolera bambulasaji bonsi pigo de kolera mwana minto njeko ku director mukaya eyaso bwenge umuswati yo minto na arwara for some time abana mba mwikange friends mba mwikange abamuraba mwabo my sisters nanengo teba mbia mono because bare go chenjania ondata batebe tinga ayekarua ayekoraki so tiga to tebe skurani kwayo nande tiga to tebe abaiwa kwa uchumra nyore besa mwatumia besa njanya koera ebe senge machi ya pari egente kenena afya Nyasaye nabairaneri nande don't strain too much asengencho abantu ababonsi pia karokuligererio orphanage ntakana yo intu abanyena aseturwete nechi ntakana mumanyete lakini wetera masabayo monene tuaredi omona omuswatu minto itingora arwadre for some time wakacha injena akagete ngango kwale almost 25 years ago ekara kiende kurorera ise omuswatu olina bwate a problem ya asthma akakwira sama makoka ito obuya tukanyoranyo eti dispensary eti bwata mariogo ya asthma ito komo myogo wechendro tukanyora umunyakitari go twa device ngakara ndango kesura hospitali eyere sobo chenesi akaiwe ryogo very fast niba ndiagenda kabanga amen turwa matuko buna Ezekiel akwanete akamen turwa pastor sabe pastor maombi ndiamona pastor tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya nafasi hii. Tumefika katika boma hili kwa sababu ya kulete maombi yetu, kwa sababu ya mmoja wetu ambaye amekwisha kulala. Na tunajua ya kwamba kule mahali ambapo ameenda, sisi ambao tulio hai nasi pia tunajua ya kwamba siku moja tutakufa kama vile naye pia amekufa, lakini tuombe ututayarishe, utuandae ili maisha yetu na tunapoondoka katika dunia hii kama vile naye pia ameondoka, tuende tukiwa na tumaini katika ndani yako. Fariji jamii kwa ujumla, watoto ambao amewacha nyuma, na hata jina lako likatukuke zaidi katika ndani ya maisha kila moja, ili Bwana mipangilio yake inapoendelea sifa zikarudi ni kwako. Na Bwana saidi ukawaongoze wote ambao wanaokuja na watakaoingia, watakapotoka pia neema yako itoshe kila moja. Tunapoendelea kuchumuika pamoja, tuomba baraka zako na neema zako ziwe juu na ndani ya maisha kila moja wetu. Na tumeomba haya Bwana tukiamini umesikia na umetenda, katika jina kuu la Yesu uliye Bwana Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen.